Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Kad kâmetus salatu, kad kâmetus salah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. درجة الرفية العالية إلهي وبعث مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد من رحمتك غير المغضوب عليهم ولا الضالين سيصلى نارا ذات لهب سمع الله لمن حمده الله أكبر صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده صلاة التراويح صلوا على محمد. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا وصحبه وسلم محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Hayırlısıyla bugün ilk teravihimizi kıldık. Yarın da Ramazan'ın ilk günü. Biz de kuzenlerimle, amca çocuklarımla birlikte bugün ilk teravihimizi kıldık evde. İnşallah Ramazan'ın son gününe kadar da evdekilerle, annemle, babamla, kardeşlerimle, nenemlerim onlarla beraber kılmaya çalışacağız teravihlerimizi. Ramazan ayı bildiğiniz üzere 11 ayın sultanı, mübarek bir ay. Biz de Ramazan ayının feyzinden, bereketinden yararlanmak için inşallah teravihlerimizi evde kılmaya çalışacağız. Ramazan'ı geçirmeye çalışacağız. Evde mukabelelerimizi de inşallah yapacağız. Ramazan'ın feyzinden, bereketinden faydalanmak için Ramazan ayı ki cennet kapıları açılıyor, cennet kapıları ise kapanıyor, şeytanlar zincire vurulduğu bir aydır. Bu aydan bereketlenmek için, feyizlenmek için inşallah beraber teravihlerde bu Ramazan ayının hürmetine inşallah bu bela musibete kalkar, onun hürmetine dualar da edeceğiz inşallah. İnşallah izin Kudüs me Ramazan başlamıştı ve hiro me teravih hakikir em kurabı xwe birayê xwe abiyê xwe emekî xêr e boy salginê boy nexweşiyê camî girtin maalesef em nikarin hinek camî tevhevdê nikarin nimêj bikin destê me de ev tê em tevhevde bira aile ferdiya xwe da nimêja xwe dikin İnşallah izin Kudüs herkesî davet dikin bir herkes mala xwe da pê kurabê xwe pê abiyê xwe pê birayê xwe nimêja xwe bikin.